ka mo friendship ya ntho ya di presenter tso thabela go tsa di ba bedi dithu se thabela ke o tsa di dithu yo ene beretine ya go runa ba mona o ba isekelelo ka jwalo ke se ke batlo bua ka ntho ba se to sa reng it's fine Motor FM 88.5 mo tsa wantsi ya gona mabedi metsotso ke ka bang fela mmedi ka mora hora ya bo robong ke le buila holo Dr. Sweu kopala le na hape mabedi tsatsing lane la usane tsa male lady Dr. Sweu jole hana go idutsi mo idutsing teng la ne lena la ha re bueng ke no ka jole re tlokena go tsena tsa marato ha ke bontsha sila ka jeno wa tseba he o teng wa ka mehla Dr. November nga ka ela gape teng tsa sila ka jeno go totla re di bua mabedi wa ka etsa bonnete ba go jwetsa ye mong rena go ya ne fihlile jale tabe ke tshwerelle nna tsa sila ka jeno ba batlo go yo fete Doc Temza o sha ke ikutlo yes ke ikutlo ke shapo butu no right ke monate Doc ke monate dumela thabetse o bo yes o batla mo ha ka le mhlekasa o batla ha rona ngene kanjani apha masikhulume isixhosa ngene kanjani tibo jambi ngivulela umhlekazi uthi ngene wathi zapha uzosebenza ngapha ngathi ngiyeza mhlekazi ngiyazi ya kithabetse o bona ya no kitabile Doc kitaba disakopane ke dithaba o bona tebo o itshware hantle ne because nna le nna taba ka le nna so fele tebo o itshware hantle semong ke o kopa ka mikokobitso gore ga tlolena o sebetse ka thata o itshware hantle wa tseba go botsana because ha ne re kwala show ya ya mtsiar kala ke la bokae labu manta ka manta e tla re kwala hantle a ya kwale ya show ye o ngopotsa nkgono ba se ba nkgono ka o re ke tla hloya motho fitela ke ya lebitli jole ke o shebile ke re Doc sena se utlisa ntweng o ntse ina ha go bona ke a itsoga utla ke rata mantswa nkgono ha mamedi ke utla le nna ntwa ka le tebo buile mantswa bohloko a re ha ne re le restauranteng nna ne ke shota tšhelete ya ba o kwala maike ya ba go ipuela so ntwe ne ntse dutse ke bitla di sefube mo ha re lokise ka jeno re kwala a ke batla go dula ke na le ko beile bampa so that a kana go tseding ona le ba kereke Manobe Moruti uthi ona le motho emong a ile rekela motho dieta ya ba motho le rata go tlola ha rega a go yena ska tlola ha ke rega bane ke tlanka dieta tse jole monneno ha re wa tlola fela ntse super mautong jole le wena hore ha ke re ke etsang fela o ntse o tla ke o gila bona bile motho pampare motho o tsana la motho a tseba sephiri ka wena o ba mo haungwa motho o ba mo haungwa motho a tseba sephiri kana o le ka go founela ka jeno bo sa ya ga ke ntse ke on ne ke get it on. Yeah, it's on. Yeah, but now it's fine. Le nna ke mara ke thabile ke thabile mama di topela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live yo yona Pastor November and Victorious Faith Ministry. Mamedi ke na di tebo tsa tsenena TikTok ya ka ke Dr. November ka Pastor November ke live ho tsona di lipedi. TikTok ke Pastor November ka Dr. November ho tsona di lipedi ke live. Doc, yes tebo ditaba di fele. Ditaba di fele. Ile ntse tsa manyalo le di relationship. Tsena ha di fele ho. Tsene bilang tsentho tsa go fela no. Yeah, but ke utlwile ho the wena nna no lena o malala la botswe.
hore o tobane le taba ha ile teng ho tsetsa manyalo Eh. ke tshwana le motho a kgannang taxi driver yes taxi driver ngwaneso la motso sa bosigo ho thuphamisa letsogo o le isa ka morago a motsitsinya mogwatha maetleng a Yeah. galeile o phamisa letsogo Okay. o gakeletsa tšhelete o batla go utlwa go tere fo so le nna La robetse. ee jwale nna doko ke batla ntjwetsa ke re ke ntse ke ona ke motjha mona mmamedi o tlamela tsebe ke ntse ke ithuta ntho tsena how deep do you go mo kae nna no le re a dipa haholo o ihlene le ke re a dipa ebile that is why ebile mhlakazi ne re sa kena haholo but motho ene re hlile re kena le yena haholo deep ka di-topic Eh. ene le ntate moruti hlooho Alright. and then because agree le petso la rona kana ena tloko gore bana ba tshwantse ba robala hantle je go ya ka molao bana ba ba robetse ka nako tse, because motho fa mahong ke boikarabelo ka phuana ya ngwana ntate moruti hlona rata go tshwela ra ha phuana ngwana e wetse Yeah. ke ditaba tsa mona motho fa mahong ke Boikarabelo, yeah. because jwale ka bomadimabe rona re tseba bana ba robetse ka nako Yes. ebile jwale ka pula nena jwale ba galile ba galile o galeha ba galile hobane ebile ba jile papa ka lebese doko bua nnete umphile taba mona ke yona tabene ke batla e tshwara eno no re matha fela because lenaneo le na le mamelwa ke batho ba holo bontate bomme batho ba nyetseng batho ba seng ka ramanyalo batho Yeah. ba ka ra dikamano so ke lenaneo la batho ba holo ka nnete dok tabe ke batlang re shebe ka jeno ke okay dikamano tsa mesebetsing okay bakeng tsa batho ba babedi ba ileng hore ba utlwana mona ke re bua le batho ba nyetseng kapa re bua le batho ba ileng hore ba dikamanong tsa lerato okay Hona le jwale o ntho tla ka ntho tse thata tse hona le ntho mona e tsahalang doko ya bohlokwa mona ileng hore ke kotsi batho ba na le dikamano mo ba sebetsang teng le basebetsi mmoho le bona okay haholo ntho ena re bona ka lehlakoreng la bontate ba na le ntho e re bitsang the insecurities mo teng ba botsang dipotso tse ngata ho bomme hore jwale o baneng ha moruti November jwale a tlamehile a o founele ka nako a o botse ka ntho mosebetsi a the a wa chaisa a wa chaisa o etsa ka lehlakoreng la bomme o the bana ba bomme bona head doc batlela bontate di captain mosebetsing ke batla re tlo bua ka taba ya insecurities relationshiping hore na di etsa kotsi e kae di etsa kotsi e kae hobane batho ba bandoko ha ba lahlana ka lebaka la hore ha ba sa ratana ba lahlilwe ba lahlana ka lebaka ba utlwane ka lebaka la hore ke bona eka the insecurities ya ke bona eka hobaneng wena lena ne le apere ka o tshwana ka jeno hobaneng a o feleditse ya ke taba e leng hore e teng ya etsahala matsatsing a ka jeno mme e dile marato a mangata e dile dikamano tse ngata wa tsaya se ke araba tebo the insecurities a di tle fela a ona motho ya hlang fela aba ba le di insecurities yeah. ntwe ke tsebang gore yo motho a ka ba le yona a tswalwa kapa a ka hola ka yona ke ntho re bitsa low self esteem o inyatsa yona ke ntho e kae ke ntho eo motho a ka ba le yona Yeah. but the insecurities tsona a tsento yo motho abang le tsona nje ho sina ntho e di provokile motho no a be le tsona ya you get my point so ka madimabe dingata dintho tse creating tse etsang gore batho ba be le di-insecurities and di ngata haholo ka tsela makatsang because tse ding ke ditaba di-experience o thole gore mo no jola teng kapa mo no nyetse teng kapa motho no nyalane le yena kapa motho no mona le dikamano le yena o thole gore tsela eo a ileng a etsa dintho o yentse gore qetelletse sona le insecurities you get my point ka baka la because manyalo a rona a na le botsotsi bona bo hlotseng le ntho le di-relationship tsa rona di na le botsotsi ena ka madimabe re kopana le batho ba nang le botsotsi ka tsela makatsa re kopana le batho ba sa buing dinnete re kopana le batho ba cheatang ba etsang eng so the experiences tsa batho ke tsona tse creating the insecurities most of the time o thole re kopane le motho ya ileng a o thetsa motho a ileng a o cheata ka Monday ke na le show e bitswang ha o molahlekeng yeah e bitswa mo lahlekeng ke etsa ka 6 o'clock mantsibo so batho bana le mathata ba batlang di advice mono ba romela ba bua le nna direct okay so ona le this guy ya neng a re founetse o re ho rona o kopa re mo advice o na le girlfriend
ba utlwane le ena 4 years if I'm not mistaken kapa 5 years. Now ore ka letsatsi leo e leng anniversary ya hae le the girlfriend yae, and the relationship ya bona is leveling nngwe e udimo haholo ebile ke commitment relationship ke tsena tse di bitsang ke bitsang commitment relationship e leng yona ya manne so ya bolenyalo or the day ba celebrating anniversary ya relationship ya bona ya 4 years kapa 5 years ha ya ha girlfriend o gabeletsa girlfriend na le boyfriend ye nngwe ke ba le bona ba celebrate anniversary Adwok. You can imagine when that guy outside relationship in you. Kimanya to sona mosepa. Yo. Kimanya una that guy. If atso mofuto ngo jola relationship kimanya to mosepa. Ke fi girlfriend ka ba go fi mosadi ya to mosepa. Because when and now utsebe come round to you. It means this guy will do fat. One thing for sure. Will do fat, ne? And ke hore this lady na motetsa jwang. I get to get that sense. Una motetsa jwang. Una agree jole ha motho mo gabeleditse. O leka o kopana o leka na le hana ile kae. Le hana o ya kae. O kopanya dintho tse. Now the biggest problem is when o kopana le motho o mong. Aba bua dintho tse similar to that or what ke kotsa maka kereke ka pa ke kotsa maka that's when the trigger the trigger whatever you will my experience and then that go jo tsene ta ona ntho bohloko jwa ka yo tebo ha ona ntho bohloko when motho ana le insecurities ho sotla ya yena ha qetile o sotla le motho ya phelang le yena that is the biggest problem adok motho ya mang le di insecurities o sotla yena di insecurities di sotla yena di be di end up di fitela ho motho yona yo o phelang le yena and na go tse di go thola hore ha se yena ya di entseng ena yo phelang le yena the current partner se yena ya bileng ya create insecurities tsena but ka bo madi now di entse ho motho yona yo kopaneng le yena now o tlo phela le yena. That is the biggest problem. The insecurities botata ba tsona ke bona ha di itlele di create wa ke dintho tse already experience tse re nang le di experience ya tsona. Jole doc motho a ile hore he ke mona o tla ka bohloko bono o tswa relationshiping ya pele o abatla o avoid hore ke ska tlotsela a usenwa ka madi kapa butenwa ka madi. What do you think is the best way to do that? How kala relationshiping in cha o tswa ho lematswa batho ba bangata ba e ba re it's very important or when it's a relationshiping you must go for counseling. But what I prefer when it's a relationshiping it's very important before you can start a new relationship. Babambari you must heal before and then heal before. So English you should heal before. But what I man, thank you so much Waseka man. We sisebenze kamnandi. Kan neter sebelitsa mnat ibila ke kana mona ke ntse ke phamisa moya wa ka ke ntse ke jai for mona kan do this studio man jole ke bile ke mo sebela ke ryo go tla moya wa ka le fatse so ntse ke phamisa moya because I rata to rana show ka moya o fatse. Thank you Waseka, thank you so much man. It was nice nyambe so za ka mnandi ka cool ka nete. I don't want to lie. So tebu but by before you can start a relationship or a new relationship, go for counseling, heal first. You can go for counseling, you can go for what again? Lurking. But the biggest problem here it would depend on how so we lay the counseling, how we lay the ufot wina fall who depend mufute ngwa motho tlo kopana le yena wa no because there's a possibility of tlo kopana le motho ya ntseng a tlo etsa dintho tse tshwana le tsona tsane tse we di attended counseling le house of fodi adwo I meant to bonku doko ring unkutwe mutemu nga bona wa ke sa jole because you know about FM, it is because nowadays dating world
e bohloko ntate ne ke ba ka yona ka manta ke re batho ba ba tsibi frustration e lefatsheng lena la mojolo ntate re frustrated rona batho ba senyele go lebo re leba modimo ka lona tebo e tuleleng hle batho modimo le ba fumane ba lona modimo wa Israel ntwe ka ntle ka mpamedi Jesu Christ ba e raspo ntate batho ba bohloko bo ka ntle ka mona re disappointwe re disappointile batho re hetile batho ba re hetile re na le di trust issues re na le di insecurity tso gore ke mofirifiri and ka bo madimabi sometimes re heala ka batho ba bang ke bona bohloko mona sing il well teng go follow ka batho ntate that is all tlokopana le nna ke qeta o divorce be ke tlo ratana le wena be re ratana bo le short November nrata ka nti ke ntse ke fola ka wena mohlang ke qeta go fola ke mohlang ke tlo realize gore you are not my type because ke nentse ke se right o choose it ka bakala le qeba le ke neng ke na le lona le frustration ene ke go wisha through yo I'm telling you that. I'm telling you that. Dating well timona kapa mojolong le fatseng le la mojolo ho bohloko ntate o kotsi ke bua tsena because ona le batho ke bua from experience ha ke ne ke qeta o divorce for the second time now I thought and the sad part most about ba robileng dipelo tlo go tlala nthong e qata go mpotsa most about ba robileng dipelo ka nako tse ding re nagana re right re nagana re fodile re nagana re now we are moving on ka maphelo rona and ha ke fihla wena ke kelelo nya ka ke itsetsa gore no I'm okay ke hit man ke sharp kanti because reality sometimes ba bang I hit today o ka arwana le motho tsatsilela reality or arwana le ena e be sa o sharp today e bile o shapa ka moraseleng ke wona o realize gore mara ke o putse mosadi wa ka kapa ke o putse monaka ke lositse partner yako now kama kwa yo motho o phelang le yana o so yana o convinced gore wa morata kanti no ko no tlo ha o qeta o fola ko no realize mara ke o putse mosadi wa reality o shapa o so fodile ene yena yo phelang le yana o sa fotse o sa ratile o sa le mo so much attached that one ke bone ka nna I saw it na le batho ke robileng dipelo tsa bona ka divorce ba o ke neng ke nne sure ke ba rata and I ke fitla phelo ba ke be ke morata kanti no ke morata ke a hila so the way kuma metseng ka teng ka mantswa ma ile jola se phoso ya ha wena because o nana wa morata but ha o so hile ha ke so hile a se phoso ka batho ke phoso ya ka ha se phoso ya ka ke phoso ya ma o bua nnete ke phoso ya ka ke phoso ma because ha se phoso ya ka because I thought you thought I can yetsa ka bomo and ha ke fitla o yena ha ke atla ka di intentions tsa gore ke tlo hila ka yena ke tlile ka le ka di intentions tsa gore I love you baby mantebo hai ha una motho yang ka di intentions tsa gore ke lo roba kapa ke lo hila ka tebo ha una motho ya etsa ntwe most of us we always think re forty re sharp now we are trying to move on ka maphelo that is why ntate matsatsing ana really miserable o ratana le motho ya sa o rateng ya ntseng a hile o ratana le motho ana hana o rata hana go ntsetsa makona to realize gore ha o rata let's go back to the insecurities we tell the biggest problem of the insecurities it's when o so tlohile motho nyana o ile di counseling o ile di psychologist o counsel to for taba ena break up kapa ya divorce ya but ka bo madimabe ko no so le kara a new relationship o kopana le motho a etsa dintho tse similar to that kapa ya etsa exactly tse tshwana le tsona tsa tsena tse o tswang o hila tsa tswang o di hila tsa ntse tswang di psychologist for tsona that's when that o tlo qeteletse now di trigger again this person o trigger tsona dintho tsane tse o tsonga di counseling that is why rena le batho manyalong a bona a current now o tholo re ba o dilana le ex because ona le batho ba gona ngotla ka sebopeo sa ex ya hao o lahlile mpho wanga thato o lahlile mpho a motho o nkile thato a mosweu ha o qetile o nka thato a mosweu aba bohla yena mpho ya no malile marahla ka ra le koko yo le lecha dokore ka bo matsima dokore now that is why le ha batho ba re ba ya di counseling le ha ba se ba likile o ya di counseling ba likile o ya di psychologisting hore ba heal ka bo madima di ha ba fihla bathong ba bang ba fihla bathong
ba sa kgoneng ho bona ba fihla ba hlaisa batho ba robileng dipelo tsa rona wa tswa ke ile ka bua eng ene trend down to ene ke ba ka ona ke the ntlo go ntho e shapa ntho ne ke intebo re shapwa kore when ke kopana le wena ke data le wena re jola re exchange ni number ke re tlo ya dijo ha re fihla dijo re ya qoqa ne a re tlo mpotsa gore ka bophelo ba ke tlo bolela hore yes ke tlo bolela yes I do ke ne ke nyetse ke arwane le ex ya ka ka mabaka so le wena o nqoqela wa ka le nna ke le tebo ke arwane le wa ka so wa tswa re etsa ntho re shapang gore dintho tsene re dinka ile moqoqo ha o nqoqela gore arwane le partner yawo ke nka ntho ene le moqoqo ha ke nke ile a warning to me hore November wa bona today re di join together if o ka etsa dintho tsa ne le tse ke ntse ke o sia re nka jolo ka moqoqo le moqoqo and that is why re sa di tshintse o thole hore o lahlile motho wa hao ka dintho tse itseng o bonqoqele tsona le nna go qoqeletsa ka tsentse gore ke lahle motho wa ka but ha qetile ha re qeta ho ratana o etsa exactly tsona dintho tsa ne tse ntseng gore ke tsamaye mana and tlo go jwetse why o dietsa kapa why nna ke dietsa because mohlane re dutse fatshe re qoqa ke ile ka nka ile moqoqo ke a dinka ile dintho tse trying ngona a re wona ha re nke tebo mananku ha re dinke ile taba ya warning hore this person o lahlile motho wa ka baka la bostabono o lahlile motho wa ka baka la mang la morwa ka eng no ha re dinka le moqoqo hence ring ha se re phela together tsona dintho tsane re di implement re di etsa so that is why the insecurity tsa rona di sa tlong fela because at the end of the day re kopana le batho ba ntse ba pheta tsona dintho tsane tseo di createileng di insecurities ho rona ho di ex tsa rona be re kopana le bona matsatsing ana ba ntse ba etsa tsona ntho tseo exactly ba di etsa di le jwalo 0698465476 ai doko o bua dintlha tsa hao ka nnete kaofela ha ke di sheba ke laola hai bua dintho tse etsahalang dintho tsa nnete doko o jwalo mpola ya hore ha re dinke as the warning re dinka jwalo ka moqo no the right proper it's just a conversation ha re nke wena but why we la motlwe right proper and that o tla thola hore ke o jwetse ke rwa tsona ntho ke ile ka divorce for yona ke ile ka divorce mosadi ya ka because of 1 2 3 o tsano di etsa di le jwalo exactly di le jwalo ene bohloko ke ba ke re hape wa tseba baby ha re qabana o di etsa ha ke re wena baby wa tseba ntho tso di etsang o etsa exactly dintho tse nka rwantseng le ex ya ka wa tswa gore ska tlo ntjha ka di etsa ha a ke yena you amante wangu hai doc ntsane ke kopa mo fa counseling ya mahala yeah mana jwale doc ke utla bohloko ka pelong ya hae a ke tsebo butla it's in pain this guy you know mamedi divorce ho arohana batho but ntho dangerous se sa khonong a rwana di 3 kapa di p ya di pedi ya pele ke le rato doc tebo divorce that is why divorce so tla batho divorce di ha isebeletse mang kapa mang ha ona mohlang isebeletse batho kaofela that is why rena le batho ba divorcing until today aba so be right aba so recover because remember go arohana di body tsena body engwe tla tsama ile phela ka engwe ile phela ka o arwane di body but the problem because love is spiritual doc hai a wonye ke pampiri le ka ya khoto tebo le gotle le arohane le sign o thole divorce degree but the problem is when le rato lentse le connected o arwane di mmele le rato that is so hona le batho ba so ka ba recover today because you still love the person but at least phela together that is number 1 number 2 ntho so tlanke the emotion when you are emotionally attached to that person magistrate hal arohang ha arwanye di emotion te woman I am a man when you are emotionally attached to the person
Yo. The emotion le lerato ha di arwanye ke pampiri. Ha di arwanye ke pampiri. Te bona le batho a sokang ba right ka mora divorce. Yo. Aba se right. I know mamedi wa ka rata. I know ke tswa teng. Na ke tswa teng mamedi. Batho ba ka o support ba re tswa ho yena mo tlohelle. Easy to say that. Easy to say that. Easy to say to the person mo tlohelle tswa ho yena. But the problem, so I understand this man will go through it. There's hate. Ya mutla ha bu lentswe la yo mtla moneno o utlile bohloko. Re ke utla mamedi ke. Motion. Mo to November ke ba metsela na le hore. Ke se jwa. Mo to November ke se jwa. Ah, ke bo. O la ho bua ke se jwa. Mo to November ke a kopa. Ke a kopa wa tseba ntwana wena o fitile ho yona. Ke kopa o nthuse. Ke kopa o nthuse mo to November. Ke kopa o nthuse ke a leo. Yeah. Yeah. I want to help this man. Yeah. Ya kwata ngotso mona le yena. Ena ke go mo thusa for free. For free. For free. Yeah. Tebo. Na le batho ba sa robaleng. Doc. Ba sa robaleng. Since a arwana le motho itse until today a robala. Na le batho ba sa kgone go robala. Because the problem ke emotional attached. Yeah. Hey, she doc. And the emotions. I read well. So. Hey, doc. Nto ewi buang doc ke nto e matla holo. The emotions lerato. These things are not easy to live. Or the arwane. Ene ke utlwisisa lebaka la hao why o tshojalo doc, because dintho tsena tse pedi ha dinke is not into ya 1 minute ability. They develop over time. They develop in that. They develop. They develop in that. Now, you know why it is so much difficult. Remember, do you know that unity is working? Sex. Yeah. Yeah. Bungwe babatu boyetsu ake sex. Una le kirata doctor yantse ngabuano Dr. Tsweu. Ha ke ba sheba le mosabi o kile bana ba tshwana. Yeah. Mara se bana ba motho. Yeah. Dr. Tsweu o tshwana le mosabi wa hae. Hantle. Le wena you are going there. Eno bana o tsenya le na go telele. Mara you are going there. Usona le ntho e batlang e tshwana. Le batla le tshwana le mosabi wa. You get my point. Now, when Bible ere baba bedi ba kopana ka sex e ba ntho ile. Now you can imagine bongwe bane bo spiritually. Ha se bongwe bona bo re bo bonang. Ba hore ebe ke na le wena no. Ha se ntho hore ke na le wena no ha se ona tebo. Re kopanya ke di emotions and the what? The love. The love. Yes. Ntotsana di spiritual ke tsona tse re kopanya ke tsona tse re etsang ding. Now ho arohanya batho bana ba spiritually attached, that's when the problem ile wana teng. Now ha re gotlela back to our topic, because ke bona le mona Facebook le mona TikTok people are crying je but with dipelo tsa bona di le ka mona do melaetsa e kene e mengata holo batho ba motho mongwe re tjo what an emotional topic today. I that what's about it's just that now considering I will say I read in the hill. I read in the hill table. Not to read in the hill. Most of us here are read in the hill, but what can a man only the relationship are read in the hill. You know why? Because Togo just why can I read in the hill. Table in total letter of Ranyambato, Hadi Hai Tus.
ha di tle unexpected a ke tsebe ke yona Yeah, dintho tsohle tse arohanyang batho ha di tle di be di hlazit di sa lebello re a di bona ebile re be re bue ka tsona re be re di lwanele dintho tse arohanyang batho and kaofela dintho tsena tse arohanyang di tsamaisana le yona bo insecurity o create dintho tse creating insecurity so nna la se ke bua le wena normal baby o yetsa man dintho tse ke sa di understanding o botlile ho nthusa re ke di understand because when motho ana le di insecurities a sen na motho ana le di insecurities ya ka ithusang easy yes as much ke na le role ke na le responsibility so ntse ke ithuse but at the same time le wena mo take phela le wena you need to help me. Sure. By avoiding dintho tsena tse create tse hodisang kapa tse feedang the insecurities tsaka. You get my point? You need to help me. And now ha re bua ka ho thusana mamedi wa karata re bua ka that's when now number one e qala ka itaba re khone ho thusana na lona e qala tabeng ya hore nna le wena re desperate ka for lerato lena la rona le lenyalo lena la rona re le rata hakakang hore nna le wena re sebetse together to make sure that hore lenyalo lena le a survive kapa le a tswela joko ke bo mama ba sebetsang together nna le wena ha se motho a boss we are working together ase motho a entseng phoso no se motho a entseng phoso le one ase motho a entseng phoso le one no tebo se motho a entseng phoso le one. It doesn't matter ke entse mistake o lokakang but at the same time you need to help me wa tlo nthusa jwa ka hore phoso nyena o tlo nthusa jwa re dilane le yona e seng hore o lwantse hona le batho ba sa tsemo go dilana le diphoso but ba qeteletseng ba lwana le monga phoso na o qeteletse o swayela phoso ka thoko o dilana le monga phoso ke go ba ipeta tebo re swayela diphoso ka thoko e leng di issue. Now it's now that is why emotare ake hane ki fihle bosiu mar the way mosadi wa kang approach tseng ka teng lwanela ntho eo now approach yetsa eng ha isa yetsa re le dilane le phoso ya motho ena se le lwana jole ho lwana le yona no le ntse problem le so ile le betse ka thoko jole ho lwana le yona that is why re na le mathata makana ka as much monga phoso a tshwantsa dilane le diphoso tsa batho bo hlokwa le batho bana ba approachang batho ba diphoso they must have a way ya o dilana because if you don't have a way ya o approach motho a entse phoso o ka fumana le wena e dile phoso di ma phoso ke go ba o iphetha if you don't have a way ya o dilana le phoso o ka end up o entse phoso o di ma phoso e sentse le teng o ede di phoso ka baka la approach be re sa hlola re tsebana kana re ne re lwanela dok ntwe bua ni matla so that is why both of us we need to have a way to deal na dintho tse ye mo ke yana hore di insecurities tsena o thusa jwa motho a o yana di insecurities ha ke re ha re tsenele ha ne ke re wena tebo one of the things e ke bona e re shapa re tsenele wa tswa ke bolelang I want to repeat this statement sa ka sa hore dintho tsohle tseo today di re tormentang ka mora di divorce the emotional or suffer emotionally divorce or separation re bone haitla re bonore and re buile ka tsona dintho tsena tse re arwantshitseng baby a ke rata o tsama bosio o bontsho o tsama bosio baby a ke rate di o buang le nna ka teng o bontsho o ipheta o ntse o bua jwalo baby a ke rate the way o tsama le ba khotsi ka teng ka o fela dintho tsena ka o fela tsohle tse arwantshitseng batho ba di discuss itse ba buile ka tsona but the reason why ke ba sabotage tse ka pa re sabotage gore we did not repent and to change dintho tseo so that we re tsebo avoid this suffering re leng ho yona because today ba bang ba rona re suffer ka bakala dintho tse di entseng you have lost the partner ka bakala dintho tseo partner a di buile lwena ba bang ba rona you have lost your partner ka bakala hore partner ra o qekile but ha wa qekela ba bang ba rona you have lost your partner ka bakala hore o yentse dintho tse leng khala o khanela baby mar dintho tsena qeteleng ya qetelo ke tlo di tlo etsa re ke tsamaye wena utate be re sa mamele until e lidela tabeng eo o fihlela se re arwa so ha ke re ha re iqenele ka nako tse ding
re dumeletse satana ra re pushetse mona mo re leng teng ya re betsa tsenena re na le di insecurities today we are miserable tsatsing lena we reduce re le bang re bitter re angry re lonely re chencha bana re chencha basadi re a hlobola gore ke ho be man because ha hlobola hape ka mona dating world a wa tsola mo o tla tsola o re utlo sa batle di underpants tsa ka hlola ke di shebile se di loso hey Dr. November ring di loso butuaka wa tsolwa mo wa tsola kre jwala kopana le motho le tlo tsola nene ha qeta o tsola kola realize nga se yena o inyolla ha to epi lotso nene nga we tsole wa isaya fela ai ya doc isaya fela mola mu ipapite le hlakore le bo mme bana ba tsewa nene thulana yana ya Eden ha o itsolele la kongo wa swala a tsola mo ya re mohlang o thola motho tsa bo bonetswe o hloko ke bona bo dating world mo le ya nda we se di khwetsa ke shebile tsaka doc utwa ka se ka re ke sunroof ya koloi ya di ropi mona di tsang tshwara Steve ke ra ikho se di kwiletse awa tsola tebo ke ponje go je tsehle doc dating world mo letsa jwa dating world ntate wa tsola ene kana go tse di thola re mo motho ro betsulana jwala ha o rata mpa fela galletse sex that's doc ya itsana mona dating world ha ona raung ha ona raung be fela ba galletse sex ba bang o ka bana hana re ba ratana ba te mongwe wa tse ba ra ke morati motho ne ke mpa ke rata sex ya ye motlo thola gore ha morati mpa rata chelete ya dating world mo so ke tsona ntse bohloko lefatsheng lena la ntho mona wa tsola ho bapala ka dipelo tsa batho o ntso jwetsa motho ntso baby I love you so much more you know in your heart you're mo wa tseba gore mo skep lessons se dumela somebody na re honna ka tsa le nna ke tsa le girlfriend ga re yena o ratana le monna motho and then motho no metsa everything that doesn't mean wa o rata o etsa ntho ngwe le ka no go patala services tsa ha because ona di apatola o hle di services ya maspata le maspata di patala okay le Usman Bariksa na matseleng ba patala so that doesn't mean o fa chelete o wa ratu a se le rato monna o fa chelete that doesn't mean o rato so la o rekela phone o rekela fela gore a gone go ba le access a o thola a gone o fumana ha o batla o reketse yena phone o reketse phone a se a ya bobedi fela go mpa etsa fela ya na o fa chelete o etsa fela o reka nako ya hore anytime o hloka na o thola o patala nako because batho ba banana ra ba fa chelete ba ratu ona motho o fa chelete bonana ro ratu mo motho because if ne re ba ning chelete ha se bona ntate batho ba rekisang stratong ba ema stratong banna ba fihla ba fa chelete ba robala le mara ha ona monneto mo ko motho wa morata mothana o tlo ra ke morata mba fela ke mo file chelete ka moradi ka mora service sa so dating world mona ho bohloko ka tsona ka baka la tsona ntho tseno ke mathata tebo mona jwale bathe mama nna mantswa ke tlo bua gore ha re tsenehele because ka bo madimabe le hona jwale ha ke bua lona tsena tebo hona le batho as we speak hona le batho ba ntse ba tswela pele etsa dintho tse di partner tsa bona di ba kgalmelang ba ntse ba tswela pele ka tsona tebo hona le batho ba tswelang pele ho etsa exactly dintho tse di partner tsa bona di ba jwetsa gore baby I don't like 1 2 3 ba ntse ba di etsa mo mamedi to show that ra re tsenehele ha re tsenele le marato a rona le dipelo tsa rona because the same thing yo ntse mo etsa mamedi into go backfire ye ngwe ke ane yo tebo a qadileng ka yona ya o ratana le batho bo mesebetsing la o etsa ntho tsa bo majola di phiring tebo di bitsa di time bomb okay yes ujola umnati but it's a time bomb it's one la ba phone ya how ina le body ina le mujolo mo mabilo karata ina le di secret ina le di phiri re tula ka di time bomb ntotsa bo majola di monate mo mamiti monate bila batho ba ba tshwa ntho e utswang e monate but ka bo madimadi le tsona tsentsa ujola bo mesebetsi tsa ujola ka ke di time bomb and ka bo madimadi di atika ntate
time bomb I exploded today. I exploded today. He said it came out today, but I exploded today. In a lina kwa yo it will explode and kayo. So na living to tell so radiator, sele ribanga te manyalo ngaruna, sele rieta ndi nto sele ribi vanga zona, sele everything rieta. Radiator rente retiba. Hore dintho tsena qetelo nya qetelo. Hona le mo ditori ditlo re shapante. Ma radiator ndana. So that is why ha re tsene ke banet today re safara ka bakala dintho tse qadiweng ke rona re arwane le batho ka bakala dintho tse re di entseng le today o ntsena ba ka tlumno ba re mametse ba yetsa dintho tse ba tsebang ditlo ba arwanya e mong tsa tswela pelo yetsa dintho tse tsebang hore o ditlo mo arwanya le monnae. Why? Because Satan ba tla re suffering. Jwale ntho e buileng hape o itse hape ntho tsena ke ntho tse re di buang. O batla ntse ka nako tse ding taba ya o iphapanya dintho tsena tse motho a o jwetsang tsona ke ho o ikgathalle. A o ikgathalle. Because wa di tseba ke nnete wa di etsa. Wa di tseba. Ene wa utlwa motho a o jwetsa tsona every day. Ene le strike la tsona every day. Mabedi o kene mona o re o hlotse pelo ya ka Novi haholo. A re ke hlotse ke bua ke re ho tsola phenti ke mosebetsi bathohle. O bua nnete. O bua nnete. O bua nnete. Ke ne ke jwetsa o se mo ke re o se wa ka. Ha hona motho ya itswetsang ba teng ke nnete mara most of the time ana motho a kena ngarra nna ke lo ba febelenki. Yeah. Nna. Dating well demon. Ha hona motho a reng nna ke lo ba febelenki. Ke lo ba se February. February. Eke ha hona motho a etsang jwalo. Mare boemo ba mo dating world bo yetsa sona. O se aware. Adok. Ke boto go jwetsa. A ke tsese ke kopane le basadi ba bakae ba ke ba tsuletseng le bona ba ntsuletseng re bonelane re etsa enempotse batho ba ngata ba nshibile ke a tseba ba ntse ba ro butiane ke February ha ba nshibile but ha ona motho ya sa tse mo November ba tla partner le ntwana ne ke yentse show ya ne ya ntho ya the right pick. Yeah, the right pick. It was because ke batla partner ke batla partner mar shabat into procedure about a partner. It's just that sorry mama but ban judge because nataka the public maring tate yo ke o jwetsa nnete batho ba ka ra lefatshe la modeito la motsholo mamedi ba batlang stability ba batlang ho settle a le tla tsola hle doc akiba ba re di November le ke buo na ke mamamedi wa Dr. November every Wednesday una le potse kopa mo e botsa fela Dr. November nna ke kopa go botsa ntho e wane hore o bone hore motho o rata ke o tlamelo o bone eng ke eng sa tlamelo a se hlakise mo wena hore o bone but se ke se ratang so se buang sa hore motho la ka fa shelter ka motho la ko itsang ha o rate so e re tsa rona batho o me re buleye dikelello le mahlo re bona hore a re ratloshi so na ke batla go tseba gore ga mantha hore wa kena mo mothong hore ya yeno one rata ke eng o tlameleng o ihlokomele ke a kopa Dr. November kopa o hlalosa seno ke a leboha tikena o tla wena hore ke a rata are ke a rata motho ke a rata ke a shwa ke ikepela ke sira se ka wena o tseba jwang it's a difficult thing to know hore motho o rata ke ntho thata go le matsatsing ana because motho mo o na re honna nna Novi nna ke batla mothampang ya mphang attention and then ya mphang attention go like a good morning le ha ka re maybe I'm still busy I'm playing ka WhatsApp ke ro yena now ke ma ya reng ha motho a etsa dintho tseno o rata because hona le batho ba ka etsang because ana le nako ya phone re thuse doc tebo because asi busy yo na motho wa me o itse wa ncheka every day motho ha busy go re le motsegarela motho o itse motho mo schedule sa gagwe o tla ba I'm phone hona le batho ba nang le nako they are not busy doc number 2 hona le motho ya reng ha ntsa re ho wena baby I miss you good morning ka nako yo ke o re fela yena na le nako ya WhatsApp hona le batho ba nang le nako enough ya mbi ya WhatsApp in ngata hole to an extent o ka gona WhatsApp la batho ba raro mo ska nako le o communicate le batho ba raro tebo
a o itse bokgona communicate ke a utlwa doc wa tseba go communicate o ntse o communicate le nna ka WhatsApp o ka communicate le o mo o communicate le mo o ke forward ka nako tse ding ha ke bua le Leboga Matolong ke le online a kry ke a tseba re one stock o tlo mpona ke online so gore ko tlosetse leng gore ge ko romele message wa gore wena o no be excited doc doc oh but intention has in how willing na ha wa tloela mabaka o fona ke etsetsa gore kuhle go tlose tseleng ke qete ka wena gore wena o no be excited ke message wa ka nna ha ntse ke bua le eno wa ka e mo motho ke yona ach doctor hampenkele nna hle tips ka nnete ke yona ach doctor hampenkele nna hle tips zo tshwa le bile ke yona wa tsheya doc ore motho gona go romelle message but in se wena target ya it's just that o phone WhatsApp phone yo number 2 when basadi bona ba fila gore ba ratwa when o mo romela go di WhatsApp mo yetsang ya bobedi when o mo fa dintho tse itseng tlo go etse mohlala ka banna ba nyetseng ba na le di-site ba sebetsa strategy sa batswadi bontate ba nyetseng ba sebetsa strategy le ba committed somewhere ba sebetsa strategy sa batswadi batho ba sa batswadi ba itsang ba bana ba lastaga ngwana lastaga o tshwantse mo fe something e ka mo keepang busy o re hantsa a ba pala kwana ka pantsa ja ka pantsa itsang wena o bontse o clean nka ba bomme ba utlwa doko rima jale ntwe tsa banye ka o ntsha bontate mejo jalo bontate ba tsebang hai ba tseba go rata tšhelete for him a be le chance ya o fa e mong chance o tlo fa tšhelete wena o ntse nana wa o spoil because wa o rata kanti no ko bana ba tseba go rata tšhelete so ha ko ra o fe ntwe ka o keep am bizwale ka meyane ya reng ha ba tla o clean ntlo o tla fa ngwana di toy ngwana ba pale di toy o re ngwana be busy so that le yena tlo o be busy doc so ratwa I will say mo mamedi wa karateng step number 1 se o nka hlompha motho nna ha eba wa o rata tse commitment okay iseng dintho tsana tse ngata tse re ke ra bua ka tsona bo di mantswe bo di gift a se tsona dintho tse determined and lerato ntho tse mamedi commitment that is number 1 commitment guys commitment commitment. Why get commitment? Because let us be honest. Today why unyetse mosadi wa hao? Commitment. And what is the meaning of that commitment? It's love. Commitment. I mean love. You push it to commitment. Come on. Can I repeat that? Your love to your wife. You push it uri I want this person le nna tlo dula le nna ka tlo but hona le batho ba o kopaneng le bona ba no ntse ba fa di gift ba no fa nako but you did not commit them you did not commit yourself le bona why because like a bona ba rata batho nna le mone le sa click ka ba le sa kopane teng so na also when motho o rat the first thing is commitment ke hlola ke jotsa motho ke how when your partner when motata wena ba oh I love you I want to commit you must know that person o rata a re peletse ni tsa di gift le tsa di nako le tsa di eng because mmamedi nka tsama le wena ke be ke ya le wena keep that doesn't mean ke rata it's just that fela ke batla motenga spend nako ya ka le yana because I get around ona mo tikaya that ke ha ke tsama le wena ke ya di holding le wena that doesn't mean I love you commitment that is number 1 ke yona fela nna nka reng hara dintho tsohle tse re ka re buang ka tsona because re ka bua dintho tse ngata nako re yetsa dinako motaba ya ratang jwale ya yang jwaleng o yetsa nako ya sa bo batleng ona le motare ha nna o itsa sa batla jwala marabaya wa tsona le motare ga sa batla jwala marabaya doc le motho batlang o heta o yetsa nako a batla ho heta le batho ba sa batleng ba bang ba ba yetsa nako le batho ba ratang batho for ditšhelete ba ba yetsa nako o mo yetsa nako not because mo rata batho because o thola tšhelete o yena go mo yetsa nako so re ka se bui ka dinako re ka se bui ka bo dinako bo di WhatsApp bo di gift
mamedi tsona di a tholala le motho ena wa kena o re jo novi e ka go ka thola a re yo a re ke iswabela bonneng baka eno ke monna ya kgalemelehang o re ntho tse o di buang o itshwabela bonneng ba hae that is ona le banna ba nahanang gore ba ratwa just because ba fa basadi ditšhelete bana will that la o ka ba monna le ha o ka ba wa ba monna wa fa mosadi tšhelete a o suna o tlolela that doesn't mean when you give your girlfriend tšhelete o rata because sometimes e kana ba fela o thabiswa fela ke yona ntho so commitment nna ke yone enka e shapela monwana hai Mamedi ya botsitse mpotso gore na ke bona jwang Dr. November hore motho ena wa ngata number 1 it's a commitment ya bobedi o ka re ke ndo ya bobedi a ke batlo bua maka it's difficult di teng mara ke tsena tso this nan nete ka wa bona ke tsena tse snan nete because o tla na founela o tla na o tla ne it's difficult mo mamedi ka rata but let me ke shortcut e fela ka gore when motho o rata a re wa o rata ka nete ebile a sa nyala kapa a sa nyala le sa nyalana le ebile le sena di problem because ntho ngwe ka etsang gore motho o rata mara ba sa gone commit ka wena ke tsela yo le leng ka teng le yone e ntse fana ka bothata I can love you but bo thola gore you don't give me that opportunity or ke commit ka wena tsela yo leng ka teng e gutlela ka back to tabiane tse re builang ka tsona nna le batho ke ba ratileng ke wa nkile marato ka ba laisha pelong ya ka pe ka tsama ka o ke bua from experience lona mo what nna ke senye nako nna le rato ka Khalil Trapu di motale utlwa are utlwe emong are hating you is the last thing I will do are they still gonna do it but not now yo doc immortal marwa ya buache they still gonna do it not now maru immortal wa ya buache Dr. November jalo ntse sa gore marato wa gale wa laisha nna ga le kwa laisha wa thote wa tsama ke le thote doctor ke le thote nna tebo tloko jotsa it's just that re kopana le batho kapa re kopanang le batho kapa re kopanang re le batho ha re petile nako tse di personality tsa rona le tsona di bapala role e kotsi hore ebe qetelo ya qetelo ha ona commitment personalities o thola re kana go tse di yes motho wa o rata eno tlo mona jwa motho o ile ngwe commit ba o jwetsa re be ba tswa ke batla go nyala maro nsugudisa ka 1 2 3 o bo mo buela English no which means that means you can leave if you feel like I'm not good enough just leave me alone I will see you where go or to street corner of the go like ya tsamaya no sinye nako mami pelo na se 56 ababuela go yeah you will go you want to commit kore baba mama motho ba o bontsha baby what I really want to commit myself lo ke batla you commit ke a o batla ba re wa mphatsa misa ka 1 2 3 motho ba buela English no of you go to traffic of you stand by of the critical of hey doc samai hai Mamedi ska go mela melaetsa jwale re ke nako ya go re tsamaya doc ntwe re tshepisa Mamedi ka dilaborago re tla bua nnete mo yeah nna ne o lena re tlo bua nnete no re mathakalo nna ne o lena re tlo kopa Mamedi a ska lahla motho wa hae pele ka nnete ibile ntwe re kopang hore o tloa be ke tlang a mamele nna ne o lena le motho wa hae a hle re ya kopa te buma doc hari mona ho tlo gawanya batho fela re batla go bua taba ina go na le ba bang ba ileng go dutse le motho e seng wa hao re tlo o thusa gore le bone le ba tlo bua ka yona ke na re mathela yona be ke ngitla re le thuse ya o dula le motho e seng wa hao e seng wa hao ai gore le gawane le utlwane re tsara be ke Mamedi nomoro tsa ka tsa mogala 073 202 9079 dina le WhatsApp Mamedi ke itse ha le tshitsi le di couple se masenyele a mara nka yetsa like ba ke masenyele fela ha ba ituletse ba tshitsi fela ba batla go dula le nna ba batla ke ba joine re tlo qoqang fela ba ka yetsa Mamedi wa karata 073 202 9079 hohle mo le dutseng teng ka ba khawashing ka ba tshitsanya ha le braille hohle mo le nteng le batla o mema nka ka lo tshila le bona 073
202 9079 ke di pheta 0 scan phone la ke ntse ke le live 073 e le hore ba se ba shitse ana jwale di kawashing ana jwale hey askisi jo mamedi ke 073 202 9079 hohle ka ba out of Bloemfontein e ka ba Gauteng ka ba Pretoria e ka ba kae mamedi ka se mind yo ka net ke ba net ha re mind na re mind a bole jwale ke tsamaya le wena ke o tsamaleng a re mathe mamedi ha re mind ka net ke kopa le yetse jwale le re phone le na le tebu and then nomoro ntse ke fane ka tsona tsa 073 202 9079 mamedi ke re ke rona ke na ka 10 o kala taxi face 3 kapa face 7 fela bo re ya kerekeng ya Pastor November tenteng yetso o ka re kerekeng ya Pastor November ke tenteng yetso pela shopo ya Maditlhabela skela mfonela mamedi ntse ke le live ka phone ena ha o ka re fela ya kerekeng ya November ka Sonta ka 10 o'clock o tla re thola mamedi ka koloi o driver ka ro ya Crossflay o fita Limomolo o fite Usafe ba se ba mmitsa mo Greek o tsama straight ka lefteng ya hao o tla bona ke structure se seholo e bile ka mahlakoreng sentse re kinya diteng mamedi ya re kopaneng ka Sonta ka 10 o'clock hape ka Manta kala I mean kala bohlano Lekker Vrydag mamedi zaka ka Lekker Vrydag ga re kopaneng hape mamedi skela foswa ka 9 o'clock Lekker Vrydag ka Manta ka 10 o'clock ke na le Monday motivation Facebook o nyaka ya Pastor November and Victoria's Faith Ministry tebo hai mona ndubile fanda doc ke le bui ai tebo thank you mamedi re kopana hape tsa sila o sane ke teng ke tswa mona taba le mhlekazi umhlekazi wami tsamana no fihlela hore nyane ya hore nya pele hai Dr.